Loko bere ba shukarablese Mutsho I zori wani war faras pina ra khore shablese ar ko bono Mutsho no ko bonala ushdoba ushkhoro thorange no kata shangola shuru kada bela sange no bo free state ane pala ra khona zona mvula zizilats ko dibona zitoba zikhona petho pambana na ngeno ka phende shango ya shona ra ko bela phanda nga utraro zwinwa phu zwine ba ko tsibzo zone ndizwa uri ko bonala zitoba una makole kata shangola shona ra khore shablese ngeno ka vundu la shula Gauteng no ko bonala zito diba na mvula zashu zikuita zishifela fela ngeno ka vundu la shula Mpumalanga na hone ukubona mvula zashu doba zikhona ne pala na ka vundu la KwaZulu-Natal risangwena pala ka vundu la Eastern Cape uneza toshika ka 60% zotamba phezulu zori ndi mvula zine zadonga zodine amanda mvula za zvirulu dzikorabelwa nepala ka vundula KwaZulu-Natal ndone bachilebelesana nepala kubonala hotingiwa nga mbala watada nepala bakutsibzo zori hodoba huna mvula za zvirulu rikobvera phanda outraro zvimwe apo zvine bakutsibzwa zvone ndizvo rimusiri kodange nobukati yashango lasho rikubona zori bakutsibzo zori hodoba nakona dzedza mililo ya dhaka nepala hotone bakubona hotingwa nga muvara mutsuku rikorabelesana ngeno ka vundu lasho la Gauteng rikokwama apo na mwopo ha vundu lasho la Limpopo rikotoa apo zvimwe apo zvine bakutsibzo zvone ndizvo rika vundu la Gauteng ukubona zitoba hushkupisa kuma Pretoria 34 degrees Brongospruit 33 degrees na una phela mvula ne pala Vereeniging pezo kubona zitoba hushkupisa kuma nga 32 degrees riko toa phorisha basa ka vundu la Limpopo zvine bakutsibzo zvone ndizvo riko tibona zitoba nga mvula za ziko phela Bakersford pezo kubona Mutsho na dokupisa kuma nga 36 degrees la pisa kuma na pala Giyani nga 37 degrees risangwe na pala Tsani le phala lina uno dopisa kuma nga 38 degrees rarabasa na pala Thabazimbino na pisa kuma ka vundu la Mpumalanga zvine bakutsibzo zvone ndi Mutsho na kubona zitoba hushkupisa kuma richikwambo pisa ne pala ka rikora basa skukuzane pala temperature zikubona zitosvika ka 40 degrees na una pfela mvura pero pambana ukubona Mutsho na dokupisa bukuma Mbombela 33 degrees pala Sekunda na one 33 degrees rampezo ne Mutsho na doba ushkopisa bukuma rikora basa ka vundula KwaZulu-Natal hone ukubona na mvura zichitoba zichikona ne pala petro pambana nawo ni mvura zinaweza kubona zodiba zodine amanda ni mvura za zvirulu zinaweza korabelwa ne pala Lady Smith hone hapisa bukuma nga 34 degrees na mvura za district ne pala rikora basa ka vundula Eastern Cape hone ukubona na mvura zitoba zichikona koma ni 27 degrees raro sapa Craddock na ona bona 25 degrees temperature doba zipasi zumbura za shidoba zishikona bukuma rikora balesa ka vundula Western Cape zvine bakotsibza zvone ndi Mutsho na kubona zvidobo chikorochora mvura za shidoba kauna pala Mossel Bay na one kubona temperature zipasi nga 19 degrees Northern Cape ne pala ukubona na hone zvidobo chikopisa bukuma Uppington 35 degrees Kuruman 33 degrees Kimberley 35 degrees rambezo dobo chikopisa bukuma rikora balesa ka vundula Free State one nono kubona la zvidobo chikopisa petro pambana Bloemfontein ne pala swika ne pala ka 34 degrees na una pfela hamvura pero pambana pezo kubona zvidoba hushkopisa ka vundu la shone pala la Free State rikobvera phanda nga raro ka vundu la Northwest no bakotsibzo zvone ndi Mutsho na wona kubona zvidoba ushkopisa kuma petro pambana Osdal no na bona ika 32 degrees ubva khanne mukololo wa matsela ndiri madekwana abudi